aujourd'hui. C'est pas le petit rigolo là. Fais-moi ici, je te dis. Fais-moi ici, moi je te dis la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi j'ai fait des grands martyrs dans la scène. Je viens pleurer du lit, de partout, j'aimerais toutes les martyrs. Toutes les hommes qui sont perdus leur parents, je les aime. هذا راه يقول لهم باللي جاي تحتفلوا بالشهداء بالشراب وفي بريمير ايطاج. Pour amener le maire de Paris, pour déclarer qu'il y avait des morts. Il y a 300 morts déclarés par les journaux français à ce moment-là, par le Parisien. Il y avait 18 000 blessés. 18 000 blessés. عنده الحق راه يقول لهم هنايا ما نجيبوش الشامبان هنايا اكزاكتوم. Nous martyrs. Et bon Dieu il est là. Est-ce qu'il est là ou on a bloqué? On y va. وبدراهم الشعب بدراهم الشعب. On y va, on y va. J'aurai mon rapport de Tirigono Canigo là. Il y a Barbès ou Canigo Association. Regardez-le comment il est. Ça, c'est les traîtres d'hier, les traîtres d'aujourd'hui. Mais ils n'ont pas de place dans la nouvelle République aujourd'hui. La nouvelle République aujourd'hui, de ce monde, il n'y a pas de place pour ces petits rigolos-là. Trois citoyens mettent champagne pour les maires de Paris. Moi, je pleure mes martyrs, moi. Je pleure mes martyrs. Je ne fais pas aujourd'hui. Mais j'irai à la scène maintenant. J'irai à la scène maintenant. Malgré l'interdit de 6 personnes, j'irai pleurer en 6 personnes. Je vis plusieurs groupes en 6 personnes. Et je pleure mes martyrs. Hein? Avec le maire de Paris, pour dire que 2 personnes comme l'année dernière, il y avait 300 morts, il y avait 18 000 blessés, je répète, 18 000 disparus. Stade de France, Maurice Pardon, les criminels, ils devraient avoir une reconnaissance réelle. هذا راه يقول لهم باللي فوالا. السلام عليكم. سلام. هذا راه يقول لهم باللي جاو يديروا هنا بالشامبان وشربوا صح. رانا فيلمينا من قبل من الداخل يا اخي شتو. قاعد حفلات في اوتيل ودايرين عاملك دايرين زردة باسم الشهداء. هذه هي كلاو البلاد السراقين. هذه رانا في اوتيل هنايا في الافلان داروا هنايا تنظيم تاع سوا ديزون كوميموراسيون تاع الضحايا 17 اكتوبر 61. مي مالوريزمون الفوق في بريمير ايطاج كاين جماعه راهم يضربوا في الويسكي في الشامبان فوالا على ظهر الشعب. وهنايا مكارينها الصاله دي بواحد 20 000 يورو ولا. هادو هما الدراهم كلاو البلاد السراقين هادو هامليك. وزيد فرنسا كيما يقول خونا هدايا فرنسا راهي في الحمله الانتخابيه وهذه هي بدراهم الشعب راهم دايرين المنكر. بدراهم الشعب راك تشوف دون لي بالاس باريزيان ماشي بعيد على شونزيليزي. باش تكري هنايا كاش 20 000 يورو باش تجي زعما تحتفل باسم الشهداء. مي او فينال الشهداء كيما خانوا الرساله تاعهم. فوالا هذه هي الجزائر. هذه هي الجزائر الجديده. هذه هي الجزائر الجديده. هذه هي الجزائر الجديده اللي رانا عايشين فيها. الشهداء ماتوا الله يرحمهم وهنايا فوالا باسم الشهداء نورغانيزي واش نديرو. كلاو البلاد ولا غير كلاو البلاد السراقين. من بعد خاوتنا ان شاء الله نديرو لكم كونتر خطه من داخل القاعه. السلام عليكم.